kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza. Nṋe ndi pfhi vho Nengudza Itani Calvin sa lushaka ndi tenda uri roṱhe ri vho zwiḓivha nahone ri dzi ṱhanzi dza u tambudzana na mabulayo oṱhe a na khou itea ḓuvha na ḓuvha kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna, vhafumakadzi na vhana vhashu. Sa Real Men Foundation ri khou ita bembela ri tshi ri maAfrika Tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe ri farane zwanḓa ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa Gender Based Violence and Femicide, ngauri zwi vho tou nga nḓowelo ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfupfi mufumakadzi o vhulawa nga ngei ri ḓo vha ri khou pfa nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa. Zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa. Zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa maAfrika Tshipembe. Kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Yamalo minete ndubva kha uraya vomalo ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe lokovela mthetshelesi ndi ko vhatanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Rodigeda no ko vhatanganedza ndi Miss P kha vha ndi thome ngoliwa mafhungo era tanganedza ba Studio 5 a una nga iṅwe nḓila na musi ri ko vha ḓisela mbekanyamushumo ya tshipentshela ine yo lambedzwa nga vha Top T. Kha vha ndi vha vhudza na musi mthetshelesi wa Phalaphala FM uri vha ḓo ḓiphina nga maanḓa ngauri a zwi nga gumi kha uri nṋe na vhone ri ambe na vhayeni vhashu hu dovha hafhu havha na vhumvumvusi vhune havha hone. Kha vha ndi vha vhudza uri koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe vho farana zwanḓa na vha Sun City vha khou ri ḓisela dikita ḽa u tou thoma ḽa Ziyakhala mo Sun City. Ndi uri u tshi tou khona ngafha u tshi tou ima ngafha radio dzoṱhe dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe, radio dzoṱhe dza SABC dzi khou amba nga Ziyakhala mo. Ro vhona zwo tea uri nṋe na vhone mthetshelesi wa Phalaphala FM ri pfesese khwine uri na iḽi dikita ḽi amba mini ngauri hu khou sumbedza upfhi hedzi khasho dzoṱhe dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe dzine dza amba luambo lwa ḓamuni vha ḓovha vho ṱangana ningei hu khou ṱaniwa fashion, u ṱana luambo lwashu na u ḓiphina. Na musi kha ino mbekanyamushumo ri ḓovha ro dzula na muhulwane manager radio broadcasting fhano kha SABC vhane vha vha vho Lindi, vhane vha vha vho Lydia Mchali, ra dovha hafhu ra dzula na mulambedzi wa ino mbekanyamushumo vhane vha vho ri ndi vha Top T vho Semaḓuwa, ra dovha hafhu ra dzula na General Muska na Ntate Stana vhane ndi vhaṅwe vhaimbi vhane vha ḓovha vha hone. Zwino kha vha ndi vha vhudza uri kha vhaimbi vhoṱhe vhane vha ḓovha vha hone hangei dzi ḓovha dzi khou vhuya nga maanḓa. Vhaṅwe vha hone ri khou amba nga vhathu vhane vha tonga vho Lady Smith, Black Mambaza, Dr. Nothembi Mkhwebana, vho Ringo Makhadzi, King Munada, Casper Nyovest, Java Mthandeni SK, Ntate Stana ne hone vhano ḓoni dza khasho ri vha ra vha na Kadisi Maqina na Lwandle Nkulu khathihi na General Muska vhane vha vha hone kha ino mbekanyamushumo. Mthetshelesi wa Phalaphala FM ri ḓo vha ṋekedza tshifhinga tsha uri vhone vha vhe tshipiḓa nga u shumisa 086 0002503 kana vha shumisa X @MissP_DJ kana @Phalaphala ngauri vhone vha ḓo tea u vhusa mbuso dzine vha vha nadzo nga maanḓesa kha vhaimbi vhashu vhane vha ḓovha vha tshi khou ri mvumvusa kha ḓuvha ḽa namusi. Lydia, thank you so much for joining us today and welcome to Phalaphala FM. Thank you so much, Miss P, for the invitation. I'm really excited to be here. Ndi madekwana. Gancane. Lydia. Ndi madekwana. I need to learn. I really need to I'm learn. going to teach you right now. All right, please do. Yes, please do. Ndi madekwana, Lydia? What do I say? Ndi madekwana vudi. Ki madekwana vudi. See? Okay, you're getting great. there. Yes. First things first, congratulations on selling out. Now the posters that are running around are saying sold out. Yes, thank you so much. It's really been a journey, hey? We started the campaign, I'd say around about the beginning of April, and we've really pushed as a collective. All our African language stations really came together and pushed for this event to be sold out, which just shows the power of unity, you know, and that's what we are about as the ALS radio portfolio at the SABC. Was that the response that you expected? Absolutely. Although at the beginning we were a bit nervous because, you know, Sun City Super Bowl is a very big venue. So to fill up that venue was really a big task. But we knew we had everyone behind us and we knew we'd definitely get it done before the event day. So we've actually got 2 weeks and we sold out on Sunday. So we're really proud of ourselves. Zebo Lydia baba tshi khou sumbedza zwone ndi zwa uri hezwi zwithu zwoṱhe vho zwi kona nga maanḓesa ngo ndo thoma ngo vhusa uri dzo rengiwa dzoṱhe thikhithi ri tshi khou amba zwo zwino vha sumbedza zwo ri ngo zwa vhukuma ndi zwithu zwine zwa vha uri ndi zwavhuḓi nga maanḓesa nahone vha khou livhiwa nga maanḓa thikhedzo ine vho i wana ubva kha vhone sa muthetshelesi nahone vho zwi koniswa nga maanḓesa ngori vha vha tshi khou shuma vho pumbana na zwiṅwe zwiṱitshi zwo yaho nga u fhambana ngauri vha vho si Phalaphala FM fhedzi na zwiṅwe zwiṱitshi vha ita no sumbedza zwo ri mafhungo a uri ndi khou vha vhusa uri vha vho zwi lindelana uri zwi nga itea nga u rali vha ri hey
wo vha mushumo muhulwanesa vha vha na mutsiko muhulwanesa ngauri hangei Super Bowl ndi fhethu hulwane nga maanḓa hune vha vha songo tou zwi lavhelela ngo tou ralo fhedzi vha vha na mutsiko muhulwane wo vhona uri vha vhone uri heḽinoni ḓikiṱa ḽi tshimbile zwavhuḓi. Now we're talking about sold out. Yes. What can our listeners expect, and what is it that you guys are going to give to our listeners that is quite different from any other festival that they've ever been to? All right. So the first thing is that we really wanted to do something collaborative, so not focusing on one, group. So for an example, not just Ukhozi FM, not just Phala Phala, not just, Umhlobo Weneni. We actually came together as all our African language stations, and we were like, you know what, we want to put together something spectacular in partnership with Sun City. So the partnership with Sun
so that we can give our listeners a wholesome experience. We don't want things to be too far from each other. So we are going to be hosting a pre-party on Friday night that's going to have 2 stages with our DJs from all the different stations. So that's going to be really exciting. The one at the Shebeen, and then again another one at the club. And then we are then obviously as a build-up to the event on Saturday, which we're also really looking forward to. Something which is also quite exciting that we've put together between 2 of our stations, Thobela FM and Lesedi FM, is a dual broadcast for their breakfast show. So it's going to be Twasa, Batukada, as well as La Joy. So that's going to be quite nice and exciting. We're going to be merging the 2 stations together. So if anybody is listening, not actually if anybody is listening, when everybody is listening, please tune in to both stations, Lesedi FM and Thobela FM. It's going to be a really, really exciting show. And you must, when you go to Lesedi and you go to Thobela, you must tell them to listen to Parapara. I will, absolutely. Mshirizo Parapara FM ndandu kumubusa mapunga uri mapunga pre-party ne abonenga la bufumbiri sumbe uno mwezi wa Fulwi akhochimbira nga ndira de richikola belesana pethu ahonenga uri huna stage zviviri arai rari kulingedza nga ndira dzote zori dikiteli litiwe pethu hutihi zvine zvambori huna pre-party ine yaḓo vha i khou itiwa pethu huvhili fhedzi haningei nga ngomu Sun City hothoma huvhidzwa upfi Shebeen ha vhuvhili huvhidzwa upfi Club nga litevhelaho ndi hafho hune vhathu vha ḓo vha vha tshi khou kona u ḓiwana vha tshi khou ya Super Bowl hone ha sumbedza zori huna zwithu zwinzhi nga maanḓesa zwe vha zwi dzudzanya u fana na khasho ya ṱhanganelano vhukati ha tshiṱitshi tsha Lesedi FM na Thobela FM hezwo mthetshelesi wa Parapara FM zwine vhone vha ḓo fanela u zwi thetshelesa nda ndi kumuvhudza uri a tshi angeke zwiṅwe zwiṱitshi ambe uri navho vha thetshelese Parapara FM. Any final words? And I think mostly it's just to also just add a bit about if someone feels like, oh my God, I thought this was not interesting. Right now it's sold out and I'm interested. What's the plan there? Can I just come there and wait at the gate? And maybe you guys would say, oh, Shay Matong, she's been waiting and she wants to come in even though the tickets are sold out, including your last words. Yeah, so unfortunately, because we are sold out, for safety reasons, we don't want people to come through to the gate. We don't want, any casualties. I don't want to be negative, but for those listeners who have missed out on the tickets, we will be streaming on our social media platforms, so they'll be able to catch the event live on the evening. So we will be giving updates with regards to that. So yeah, listeners can definitely tune in on our socials. And just parting words, we just want to say thank you so much to our listeners from across the board, from Phala Phala FM and all our other African language stations for the support that you guys have given us in selling out this event. And we're really looking forward to putting together another event next year, bigger, better, grander, with everyone involved again. Zviya vachigamba zvona muchiresa wa Parapara FM ndi uri arali vone vasingowana tikiti yavo kha vanhu vato ḓidzulera yani ngauri a zwi nga konadzei uri vone vha dzhene nga ngomu zwi amba zvauri kha vha lindele ṅwaha u ḓaho a sumbedzana zvauri u khou livhiwa nga maanḓesa thikhedzo yo i wana u bva kha zwiṱitshi zwo yaho nga u fhambana nga maanḓesa kha vhone muthetshelesi wa Parapara FM. Fumbili wa minete ndi bva kha awara ya vhuvhili musi ndi bva kha awara ya vhumalo ndi tshi fhamba zwa vhuvhili ri khou thoma ri u rengisa musi ri tshi tou vhuya fhedzi ri khou vhuya na muimbi washu wo thoma ane a vha General Muska. Rina nyambo katina mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo, ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Hu ḓo balea ṱhangasi ha vha na munzenzero kha dzinga mufe, vhaṅwe vha ḓo pembela vhaṅwe vha ḓo lila. The Believers vha khou ṱoḓa u tamba kha ligi ya nṱha ngeno vha The Citizens vhone vha ri vhutshilo ha ligi ya nṱha Afrika Tshipembe vho vhu ḓowela. Heyi ndi PSL Promotional Playoffs kha vha ṱanganedze mutambo vhukati ha Castle Stars na Cape Town City nga mugivhela ḓuvha ḽa vhufumbili nthihi Fulwi hafu bva kha awara ya vhuvhili nga masiari twi kha SABC Plus na SABC 1 vha nga dovha vha u wana kha zwiṱitshi zwa dziradio dza SABC nga awara ya vhuraru nga masiari vha u ḓisela nga u ḓihudza nga SABC Sport. For the love of the game. Are you ready?
Phalaphala FM Royal Heritage Festival over 2013 usikazino wotsakatsonga zwifhio role ndakanda stamp ya 2018 na corona ile makhambi ya jina stage anataka kithanga chipfufisa chinomudza vile cha madzabidi na pampas ndio ni role yakakadza ndando ritotangana nga 13 September #ahuna usara Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Fumbiri wa minute ndubaka waraya bumaro ndi Phalaphala FM yakoperasi ya show ya Africa Shipembe mega mshimoni Rodigeda yeba dhisiri wana musi urambezwa ngaba top T na musi riko ba dhisira mega mshimo chipenchane na kudorabelesa zia Khalamo Sun City so zwino ndo imana the General Muska ndiko batanganeza khambe ke mshimo Rodigeda ni pfusherile ka hinkwavo ka vona vayingiseri va radio ya hina Phalaphala FM ni tsake ngopfu ku tikuma ni ri kona laha namuntlha ku ta vulavula hi ntirho lowu nga kona hi ti 28 lena a Sun City ya Khalamo na mina ni un'wana wa tinqambi leti ti nga ta va ti ri kona ti performa kwalena so ni titwa ni tsake ngopfu ku va un'wana wa lava nga ta kumeka va ri kona le Zwe kwamba zondo ripota kalanga manda mtishire so Phalaphala FM dibona bafano ngauri baba ngombe baimbi bane badwa bahone ange Sun City ngala bufumbiri malo une mwezi wa fuli ngwagiri mbiri fumbiri 5 richikoyera mafungo azia Khalamo. Before we begin, I just want to say condolences. We heard that you just lost your manager, Mr. Isaac Chulan. I just wanted to find out how you're holding up and Shifamba njani. Hai swa hitikela ngopfu hi tirhe na ye nkarhi wa ku leha ngopfu munhu loko mo hanya na yena nkarhi wa ku leha loko ku humelela swilo swa ku fana leswi swa tika ngopfu swinene kambe hi ri hinkwaswo hi swi veka ahosini Saturday hi ta hi n'wi veka kaya Bush and then ti 28 hi fanele hi vuyela ntirhweni hi va hi ri kona Sun City but swa hi tikela hinkwerhu ka hina na vacini va general hinkwavo hi ku hi tirhe na yena malembe ya ku tala a hi famba tindhawu ta ku tala hi ri na yena Mozambique Zimbabwe hinkwako hi nga famba kona so loko mi hleketa endlela mi nga hi famba na yena swa hi vavisa ngopfu timbilwini na namuntlha la ni yota hi ku ni tiva ku ri radio a yi hembi kambe yo va na xihoxo se ni vona ku ri swi nge endleki ku ri ni nga humeleli ku radio yi nga va yi hembele vanhu ku ri ni ta va kona ni nga vi kona but kambe ke swa hi tikela ngopfu swinene Zwena ndo muvhusa zwone mtshilisi wa Phalaphala FM nduri zwiko tshimbila hani seizwi o ṱutshelwa nga manager wawe ane ya vhori o ri sia zwisina na maḓuvha mangana o fhiraho u sumbedza zwo ri zwiko konḓa nga maanḓa ngauri hoyu muthu ndi muthu wa tshila naye lwa tshifhinga tshilapfu nga maanḓa a ri musi ri tshi tshimbila ri tshi ya fhethu ho yaho ngo fhambana ri tshi ḓivha ri khou tshimbila naye a ri no sumbedza uri zwiko konḓa na kha vhatshini vhawe nga maanḓesa ngauri ndi muthu ane ya vhori o tshila tshifhinga tshilapfu nga maanḓa naye a ri ahuna na nga iṅwe nḓila mafhelo a vhege ane ya vha khou yo mu vhulunga hangei ha Bush. What was the kind of relationship that you had with him? Yeah, I mean, beyond obviously music and just life in general. No, hi hanye kahle ngopfu na yena hi tindlela hinkwato ka tona loko ku ri na ti-event hi yena a endla hinkwaswo ka swo a hi rhangela and then na loko hi nga ri na ti-event a ri munhu loyi a hi nyikaka ti-advice ngopfu tanihiloko a ve a tirha na our brother the late Dan Chanda Dalo Music loko yi fomiwa Dalo Music na ye a ri koho hi un'wana wa lava a va maketa all the musicians lava va ri koho laya music ya vona yi maketiwa all over. He was one of them. So mutatwisisa the experience a ri na yoho to manage the groups loko mi tirhe na vanhu va ku fana na va the late Dan Chanda i vanhu lava va ri na nyiko leyikulu ngopfu i vanhu lava a va endla swilo swa vona hi ndlela ya ku saseka ngopfu hinkwerhu ka hina hi swi navela. He was part of that so loko a ta fika nghena hale ka hina Muska nako u fika a yi tirhisa kahle ngopfu so i mhaka a hi hanya na yena ka industry ya music hi tlhela hi swi kota ku hanya na yena na loko hi nga ri ka music a hi nyika ti-advice ku ri fanele hi behave njhani.
uri tshenzhemo vha ri tshenzhemo ye havhalani menedzheri vho vha vha nayo ndi tshenzhemo khulwane nga maanḓa vho sumbedza uri vha vha na vhushaka vhulwanesa ngauri vho shuma na munna wa vhane vho Dan Chanda na musi hu tshi thomiwa tshigwada tsha Dalom Kids vha vha hone hanefho zwino vha ri vha tshi ḓa nga ngeno ḓo u shuma navho zwo vha zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa vha ita no sumbedzisa mafhungo a uri vho vha vhushaka havhuḓi nga maanḓa Hey, na ri ku zameni nyana Shivenda, na ri ku zameni swa tika ngopfu. But I know in 1991 ni ve ni va na lucky kumbe nhlanhla ya ku ni hlangana na the late Peter Tinet. The late Peter Tinet yena mina a nga dyondzisa music ngopfu. So loko hi karhi hi tirha mina na yena, the only thing lexi ni nga xi pick up la loko hi karhi hi endla tinsimu, it's Vamusanda varimini we. That's all. Listen nga twa so. Swa ku tala na loko ni ringeta ku dyondza swa ni karhatela, but I will learn. vha sumbedza zori vho shuma navho Peter Tinet vha ri vha tshi khou shuma navho zwe vha pfa zwone ndi zwe vha vha tshi khou imba zwone mara vha ri Tshivenḓa tshi a vha konḓela nga maanḓa no nkhumbela vha tou nkhumbela zwavhuḓi uri songo vhuya na amba Tshivenḓa ngauri a thi tshi pfhi zwavhuḓi. Now ri nga lavhelela mini kha your performance on the 28th of June 2025 at Ziakhalamo mi tiva ku ri Vatsonga na Vavenḓa a swi vona ri vhathu vathihi ri tshila roṱhe. Lexi lava ku xi vula hi ti 28 i ku mina ni Mchangani mina Mchangani Changani from Bushbuckridge. So our tradition ai fani na leyi endliwaka Giyani ya Xitsonga. Hina hi Matsonga Machangani hinkwerhu ka hina, but tradition ya hina ai fani. So lexi ni lava ku xi hlamusela i ku hina lena Sun City hi ya va komba a tradition ya hina ya le Bushbuckridge. Hina hi cina makhwaya. So namuntlha a ni tanga na vacini hi mhaka ya leswi ku nga loviwa, kambe ni ta komba kisa katsongo nyana ni kombekisa ku ri hi makhwaya lawa hina hi macinisa ku yini. Then I will teach you, because at 28 it might happen ku ri hi ku kombela u nghena stage mi cina na hina. General ni ta mi dyondzisa lava ku ri va yi hleke va nge ku hleki. va ri zwi ri nga zwi lavhelela nga ḽa vhu-28 uno ṅwedzi hangei Sun City ri tshi khou yela Ziakhalamo. Vha ri ndi mafhungo a uri vhone vha Machangana cha ubva Bushbuckridge vha ri Machangana na Vatsonga a si vhathu vathihi. Vha ri Vatsonga ndi vhane vha vha Giyani, vhone vha bva Bushbuckridge hune na kuambarele kone vha ri a ku fani. Zwino vha ri ndi tshi gonya hangei luvhanḓeni ndi khou sumbedza vhathu uri Machangana vha tshinisa hani, ri vha sumbedze na mvelele. Vha ri hai MSP na ini ndi ḓo ni gonyisa ngori na musi ndi khou ṱoḓa uri ni gude nyana zwiṱukuṱuku hafhanoni uri zwi itiswa hani hezwi zwithu. Ri khou ṱoḓa vhona performance yavho namusi. Ya mi ta vona kutsongo hi kombekisa ku ri hina ntumbuluko wa hina hi cinisa ku yini makhwaya hi mhaka ku eminkarhini ya ku tala ma swi tiva hina hi vitiwa Machangani Vatsonga hi nchumu wun'we, but tradition ya hina a yi fani. Ma tiva yini ne? Giyani na ya le Bush. Hi fanele ku ri hi mi vitane mi te mi tshame na hina ka nongonoko wa Road Together ku ri hi kone ku bula hi leswi mi bula hi swona. Hi swona. Khezwo mutshilisi wa Phalaphala FM zwa zwino ri khou vhandekedza General Muska. Xikwembu xi ni hlamurile, Xikwembu xi ni hlamurile Joni, Xikwembu xi ni hlamurile, Xikwembu xi ni hlamurile Joni. Me ni jola na xikoxa xa mulungu le Joni, me ni thumbile xikoxa xa mulungu le Joni, me ni jola na xikoxa xa mulungu le Joni, me ni thumbile xikoxa xa mulungu le Joni. Nampundzu xi ni pfuxa hi matandza, na nhlekani xi ni ba hi pfuleti ya nyama,
namajambu shini bayipuleti ya raisi loku shoni wani ngini kwatile shingenga himalandi loku shoni wani ngini kwatile shingenga himalandi indole hitama kaka iyakusiwa imufi mbedo lo hitila ka usiwe imufi ingoma juveta la hitila ka masiwe imufi refura ferifotisho dini hanyisile refura ferifotisho dini hanyisile yekufunga kayimani ndoda shure kufunga kayimani ndoda yekufunga kayimani ndoda shure kufunga kayimani ndoda How's it? Mbilyamunu ifana na tiko. Mbilyamunu ifana na tiko. Mbilyamunu ifana na lwandle. Mbilyamunu ifana na lwandle. Ungezitivi hinkwazo singambilwini ka yena. Ungezitivi hinkwazo singatheni ka lwandle. Munhu mpela ungatshama na yena. Kuve hala tlhelo se u kuluma fufuta. Ingomono mpela ungarhandzana na yena. Kuve hala tlhelo se u rhandza un'wana. Ingomono mpela ungatlela na yena. Kuve mali ya yena se yi tlela na un'wana. Wewe basifuba ukurhandzana na wena. Kuve mili ya yena se yi rhandza un'wana. Ungezitivi singambilwini ka munhu. Hikuza mbilu ya yena se yi chekise un'wana. Phela munhu mpela u nga n'wi byela xihundla xa wena. Kuve yena xihundla xa yena u byela van'wana. U famba na yena hi movha munhu wa wena. Loko vulavula na yena a nga ku hlamuli. Hikuza mbilu ya yena se yi hlekete un'wana. Wa swi tiva xana na mbilu ya munhu ifana na tiko. Jure mbilu ya munhu ifana na lwandle. Mbilu ya munhu ifana na tiko. Jure mbilu ya munhu ifana na lwandle. Phela munhu mpela lowu n'wi tshembeke ngopfu. Tiva leswi hi a nga ta ku dlaya. Phela munhu mpela lowu n'wi tshembeke ngopfu. Tiva leswi hi a nga ta ku xavisa. U tiva na nkarhi wa wena wa ku nghena ntirhweni. U tiva na nkarhi wa wena wa ku huma ntirhweni. Basoba hi a nga ta ku xavisa. Loko ri na wena u ku byela hinkwaswo swa ku nandzika misaveni. A ku byeletela na leswi a ku rhandzisaka xiswona. Basoba hi a nga ta ku dlaya. Mbilu ya munhu chava mbilu ya munhu mfowethu. Mbilu ya munhu chava mbilu ya munhu mwana baba. Mbilu ya munhu
ifana na tiko mbili ya munhu ifana na tiko mbili ya munhu ifana na lwandle baba mbili ya munhu ifana na lwandle a wu nge swi tivi hinkwaswo swi nga mbilwini ka yena a wu nge swi tivi hinkwaswo swi nga ndzeni ka lwandle mbili ya munhu ifana na lwandle. So I want to teach you. ya ni fikele ku ri mi ni dyondzise ku cina ni lava ku veya leswi Shibe. Hey, ndiko fundziwa pa mtishilesi arabone ba ku rotechelesa radioni a re dinga uri re live ka Facebook na ka YouTube ba toda Phalaphala FM re nanu mesiyote DJ. Okay. Yeah. Tino lo ubita wa makhwaya. Okay. Ya hina Bushbuck. Okay. The woman. Okay. Mbili munhu ifana na tiko mbili munhu ifana na tiko mbili munhu ifana na lwandle mbili munhu ifana na lwandle u nge swi tivi hinkwaswo swi nga mbilwini ka yena u nge swi tivi hinkwaswo swi nga ndzeni Hayi hezwi mtishilesi ndati nga swikoni hayi swi lava tinoka musi swi lava tinyonga lawa emakhwaya ya hina ya Bushbuck Ridge. okay zwi zwo ri uri ri kone u vona zwinzhi vathetshelesi va ḓo zwi vona Sun City Leswi va nga ta swi vona Sun City swi ta va swi karhata ngopfu. okay Ni ta va ni ri na vacini va mina hinkwavo. so zwi uri na nṋe ndo dzhena kha vhatshini so ndi ḓe ndo ambara mini Ni ta ta na uniform ya n'wina. okay danko mtshithelesi wa Phalaphala FM ndi khou vhona zwo tea uri ndi to dzhia mthethelesi muthihi fhedzi vha vhambe vho na Dr General Muska kha 086 086 0002503 zwino ri khou tori wo to ṱavhanya u thoma u founa vhanambe vhambe naye Phalaphala ḽo kovhela ndi madekwana Phalaphala iti kupha muthu amba ndi kufira 086 0002503 ḽo kovhela ndanduna uri mina ndi uri ndi nga vhusa ningeyo khe baba Dr General Muska ya mani hey nyimbo dzavo mani hey no hey ziko ritakadza nga maanḓa mani vakona vo muthu hey nane ndandikototama ndikoto vavona live mani hey ndo livhuwa nga maanḓa vho ṋeke kwani kha madekwana vho ḓithere zwino imwe mbudziso khei mani hai vho ṋeke kwani ndi khou tori vhone vha to amba navho ri ḓo dovha ra vha vhidza kha ino mbekanyamushumo vhone vha to vha vhusa dzimbudziso there ndi khou livhuwa nga maanḓa mtshithelesi wa Phalaphala FM kha vha ri ri livhuwe nga u to rali Dr General Muska vhathu vha tshi vha buka bookings va wanala gai Sweswinyana loko va buka va nga fonela mina straight hi mhaka ku we still have to fix something as we are saying our manager we lost our manager yangubeka vhiki leri so they can phone me at my number 072 341 62 222 kezwo mtshithelesi wa Phalaphala FM vha songo hangwa uri a zwi ngo guma hanefha fhedzi vhadzimi radio vhone a vhadzimi hafho kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ngori khou vhuya na Ntate Stana ri tla vha ri qoqa ka Sisuthu na Ntate Stana mtshithelesi wa Phalaphala FM fhedzi Ntate Stana a sathu ḓa ri na mulambedzi wa ino mbekanyamushumo vhane vha vha vho Sema Duo bva Top T ri tshi vhuya ri vhuya navho ri thoma ra fhira nga hafha arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanye hafu Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho ro lindela u vha thusa kha vha rumele ipfi Phalaphala ka 32281 ndi ipfi Phalaphala ka 32281 ri ḓo vha founela murahu Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi vha ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho ngwena dza dzhango ḽa Afrika banyana na dziṅwe thimu dza lushaka dza mashango a fumi nthihi dzo lugela u lwela vhugwena ha WAFCON 2024 uri hu kone u vhonala uri dzi queens dza dzhango ḽa Afrika ndi vhonnyi hu na Afrika ḽa ṱaṱisana hone Afrika Tshipembe ndi ḽone muṱanganyi kha vha
diphine nga Women Africa Cup of Nations Morocco 2024 uthoma nga ḽaṱhanu uswika kha ḽa 28 Fulwana 2025 nga u streama kha SABC Plus, SABC 1 na kha SABC 2 banga i wana na kha SABC Sport kha DTT Channel 4 na kha zwiṱitshi zwoṱhe zwa radio zwa SABC vha ḓiselwa zwoṱhe nga u ḓihudza nga SABC Sport. For the love of the game. Parapara FM itiketsa Mama Rocks Boxing Promotion ka Survival of the Fittest Boxing Tournament nga 27 February 2025 Corona Hotel and Casino. Orama vili boluka chote. Utambenya nyizi dokuyesa. Ritangana nga 27 Corona Hotel. Mama Rocks Boxing Promotion na Parapara FM #60. Rodigeda na Miss P ka Parapara FM. Ndi vakauraya vutai heya vanhu wa diva man mchirizo Parapara FM pachipotichereza mbeka mshimo ya Rodigeda live ka Facebook na ka YouTube we vatoda Parapara FM renanwi misi yote na musi roita mbeka mshimo ya chipenchera ine ya khodora belesesa nga manda digital ronelela khoitwa nga bakoporasi ya khasho ya Africa Chipembe votangana na ba Sun City inovizo fizia khala mo Sun City he mbeka mshimo ya shu ya Rodigeda idoba disera zote zwino zodoba skwetia ubaka fashion ubaka zote zwino zodoba skwetia nane baba imbi vozivona zwa General Muskava va chikuita apa ri kho va disela zwone kha mbeka mshimo ya chipenchera ine uri zwi konadzeye ro lambedziwa nga va Top T ndi vo Semaduwa vo Maduwa ndi kho va tanganedza kha mbeka mshimo ya Rodigeda lokovela Miss P na vhathetshelesi vha Parapara FM. vo Maduwa a so thoma ri tshivone vone va kho lambedza mbeka mshimo dza Parapara FM ara zwa zwi sa shumi pasa ḓo vhuya kha ri ḓo lavhelesa uri ndi ngani vha tshi vhona zwo tea uri sa ramabindu vha dzhie tsheo yo lambedza na u tikedza dzimbeka mshimo dza Parapara FM. Miss P ndi nga amba uri nḓila ya uri ri kone u wina kana ri kone u rengisa ndi musi ro ya vhathuni a huna uri vha rengise kana vha rengeliwe arali vha si khou ya vha rengisa nga u lambedza ra sedza heḽi dikita ndi dikita ḽa music zwino nga tshiafrika musi ro kwata ri ya imba musi ro takala ri a imba zwino ro wana zwi zwa ndeme uri musi ri vha Top T vhane ra ḓivhelwa zwa dzi tile na mabavu ri dovhe hafhu ri lambedze lino dikita uri ri kone u dovha hafhu ri yo imba ri tshi ḓivha uri hu na tile ri yo imba ri tshi ḓivha uri hu na mabavu ngauri arali zwa sa tou ralo a zwi nga ḓo tshimbila zwone Miss P. Kha vhane vha ri vulele munango ri dzhene nga ngomu ha Top T zwino ri tshi khou amba hu na zwifanyiso zwine zwa khou sumbedziwa hafhaḽani nga ngomu vhengeleni ḽa Top T kha vha ḓo ri ṱalutshedza uri nga ngomu shoponi ḽa Top T ri wana mini na mini. Top T ri rengisa dzi tile dzine ra dzi rengisa ndi tile dzo funzeaho ndi tile dza quality ndi tile dzine musi arali vho dzi renga muḓini wavho vha nga dzula vha khou ṅwethuwa ra dovha hafhu ra rengisa mabavu ane Miss P arali a tshi khou tamba nga ngomu ndi a muvhudza uri a nga fhedza wara ngauri u ḓo pfa bavu ḽi tshi khou tou ḓifhelela lune uri a bve zwi ḓo konḓa ra rengisa dzi shawara ra rengisa dzi PVC ra dovha hafhu ra rengisa na pennde ngauri a ri tsha ṱoḓo vhona nnḓu dza mivhala ya khakhi ri khou ṱoḓo vhona nnḓu dzine dza vha na mivhala u sumbedza uri nga ngoho ri khou tshimbila na tshifhinga Miss P. Muṅwe ono khou thetshelesa uri zwino ndi tori ndo bubela Top T matshelo kha ri ḓo lavhelesa uri Top T ḽi wanala gai. Ri na Top T dzi re Tshitandani ra dovha hafhu ra vha na Top T Thohoyandou ra vha na Top T Tshilamba ra vha na Top T Giyani ra vha na Top T Musina ra vha na Top T Malamulele ri kha ḓi vha na Top T nnzhi ngauri Top T na mavhengele a 96 zwi amba uri vhone vha kone uri wana ndi musi vho dzhena kha www.topt.co.za musi vho ita hezwo vha ḓo kona u wana shopo ḽi re tsini na vhone ngauri huṅwe na huṅwe ure na vhathu Miss P hu na Top T. Ndi tshi wa Parapara FM ri tshi khou vhona zwo rali ndi khou tina u pfhupfhela uri vha khou zwi vhona po kha screen vhengele ḽa Top T na dzi tiles na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo yaho ngo fhambana kha ri ḓo lavhelesa kurengele hanefhaḽa ndi a ḓi kona vho uri zwezwi tshiṱokofela tsho ntambela ndi ḓi ri nga zwiṱuku haningei Top T. Miss P zwo tendeliwa ri na account ine ra vhidzwa ndi deposit data ine vha ḓa vha vhulunga uri vha kone u ḓa vha dzhie musi vha no fhedza. Top T ndi vhengele ḽa muthu muṅwe na muṅwe
ḽi sedza vhathu vhoṱhe kana vha khou tou hola gavhelo ḽeḽiḽa kana ndi ḽa vhana kana ndi ifhio zwi a tenda muṱani wa Top T uri vha ḓe vha renge ngauri vhengele ro ḽi itela vhone a ro ngo ḽi itela riṋe ro ita uri miḓi yavho i nake ngauri tshipikwa tshashu tshihulwane ndi tsha uri muthu muṅwe na muṅwe o fanelwa nga zwithu zwavhuḓi Miss P. Kha musi ri tshi khou tou lavhelesa fhethu vhupo ḽi khou wanala gai musi ri fhaḽa Thohoyandou ndi tsini na mini? Thohoyandou ndi musi ri kha gondo ḽihulwane ḽine ḽa khou ri isa thavhani hangeni moḽoni kha tshanḓa tsha uḽa musi ri khou livha hone musi ri tshi vho vhuya zwi amba ḓo vha kha tshanḓa tsha monde vha ḓo ri vhona ngauri mivhala yashu Miss P a i koni u dzumbama rine a ri koni u funga denzhe ra ḽi tiba ndi ngazwo na mivhala yashu vha ḓo i vhona hune ra vha hone zwi a vhonala uri Top T i hone ngauri ro ḓa uri vha vhe na miṱa yavhuḓi vha vhe na haya yavhuḓi Miss P. Kha ri ḓo lavhelesa zwingopo zwine vhatama vhathetshelesi vha tshi zwi ḓivha nga Top T. Zwine vha tea u zwi ḓivha nga Top T ndi zwa uri Top T ndi vhengele ḽa vhathu sa zwe nda ambisa zwone a ḽo ngo itelwa vho maḓuvha ḽo itelwa vhone zwino vha songo fha u dzhena Top T vha renga ngauri hu na vhane vha ri vha tshi swika vhengeleni tshiṅwe tshifhinga vha ri nga ri hezwi ndi zwa Miss P hezwi ndi zwa vhangwele nga u ralo fhedzi kha vha zwi ḓivha uri Top T yo itelwa vhone ndi ngazwo i tshi wanala tsini na vhone Top T vha i sedza zwavhuḓi i wanala tsini na fhethu hune ha vha uri hu na taxi rank kana hu na mabazi ngauri ri ya zwi ḓivha uri vhaṅwe vharengi vhashu vha shumisa zwiendedzi zwa nnyi na nnyi uri vha kone u ri swikelela Miss P. Kha ri ḓo lavhelesa hune sa murengi nda nga wana hone mitengo ya zwibveledzwa zwine vhone vha vha nazwo. Arali mbudziso yawe nda ipfa zwavhuḓi Miss P u ḓo wana uri arali a dzhena kha www.topt.co.za u ḓo wana uri mitengo yashu i nga nḓila ḓe ngauri mitengo yashu ri i tshentsha nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi dzula ndi khou welela hafha kha Phalaphala FM ndi tshi amba uri bukuṱa zwino ḽi ngomu na zwino ri khou amba Miss P ri na clearance sale ine ya vha ngomu ine zwibveledzwa zwashu kana zwirengiswa zwashu zwo tsa u swika nga kha 50% zwi amba uri vha khou renga nga price ya vhukati ine ya tou vha fhasi lwa tshoṱhe lune vha swika muṱani wa Top T Tiles vha ḓo kumba ndi ḓi dzula u amba uri vha songo ḓa nga saga kha vha ḓe nga dzi bagi na maṱiraka ngauri nga saga thaile ya dzi kumbei Miss P. Nda ndi khou ṱoḓesa nga maanḓa mafhungo a bukuṱa zwino vho no amba nga mafhungo a bukuṱa ndi hone ri tshi ḓo ṱavhanya ra gidima vho maḓuvha ri khou livhuwa nga maanḓesa ri khou livhuwa na uri mbekanyamushumo yashu i khou ḓa vhege ḓaho ya Rodigeda ine ḓo vha i khou sumbedza vhathu zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou itea hangei Sun City nahone ri khou lavhelela u vha vhona vha hone hangei Sun City. Miss P ndi ḓo vha ndi hone fhedzi thi nga vhi hone ndo ḓa ndi songo fara tshithu ngauri nṋe ndi ḓivhiwa sa Mr Porcelain ndi ḓo ḓa ndo fara porcelain yanga ndi ḓo ḓa ndo fara pende hezwi vhathu vha khou dentsa ri ḓo ḓi ita vho ri tshi vha sumbedza porcelain vhaṅwe vha khou dentsa ri ḓo ḓi ita vho ri tshi vha penda nyana uri no ri tshi vho amba uri ri songo tou tshina ra hangwa uri ri kha ḓi tea u thaila ra dovha ra hangwa uri khou tea u penda ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri uri u tshine u fanela u vha wo thoma wa ṱamba shawarani Miss P a thi ri na ene a tshi swika fhano u thoma ṱamba zwino bavu ḽi hone hange a Top T Tile khaye vhathu kha vha ye vha kumbe nga dzi baki na maṱiraka ri khou livhuwa nga maanḓesa vho maḓuvha vha ḓovha na madekwana vhuḓi ho livhuwa nṋe Miss P na vhathetshelesi vha Phalaphala FM kezwo mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi vho Sam Maḓuvha bva ha Top T ndi khou tenda u pfha uri vha khou zwi vhona zwifanyiso hafho kha televishini yavho hune vha khou ṱela hone ino mbekanyamushumo zwa zwino kha vha ri thomeri yo rengisa musi ri tshi vhuya fhedzi u wane Ntate Stana vanga ri doba na musi va mashango dava kha DSTV audio bouquet channel 811 kana va ri dalela kha www.phalaphalafm.co.za. Are you ready? Phalaphala FM Royal Heritage Festival over 2013 usika zwino wotakadzwa nga zwifhio role ndakadzesa ndi ya 2018 top da corona ile makhadzi ya dzhena stage anetla tshithanga tshipfufita tshino mudevile tsha madzabibi na pampas yone role ya takadza ndando ri ḓo ṱangana nga dzi 13 September #ahuna usala Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.
koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe kha ri tenda uri ndi vhathu vhane vha vhori vha ya vha funa vhonesa vhathetshelesi vha Phalaphala FM ngauri u tou bva Ziakhalamo Sun City a huna nga iṅwe nḓila dzi livha ngei Royal Heritage Festival nga ḽa vhu-fumiraru nga ṅwedzi wa September ṅwaha 2025. Zwa zwino ro no ima na Ntate Stana. Ndi madekwana Ntate Stana? Ndi madekwana? You're supposed to say ni madekwana avhuḓi. Oh, hey, you got language something else different. What does it mean? Cannabis. Oh, okay, let's leave it. But I'm teaching you now. Ndi madekwana, you say ndi madekwana avhuḓi. Let's start again. Ndi madekwana Ntate Stana? Ndi madekwana. Abudi. Well done. Yes. First things first, the first time I laid my eyes on you was on this clip where you were doing news, something that looked like news. Weather forecast promo video, yeah. Wow, that was amazing. That was the first time most of the people in South Africa were introduced to you. Let's look at your journey since then until now. Yeah, ke yona ntho e leng gore interested to break through out of Lesotho, but I've been doing music before, you know what I mean? And I think it got me off guard. It was when I was very comfortable with my territory, you know what I mean? And then yeah, after the weather focus thing, the territory got bigger, and then got exposed to South Africa, Botswana, and the neighboring countries. So yeah, everything changed afterwards. So yeah. Ndo kumuvhusa zori ro thoma muḓivha nga ku clip kwawe kwe vha tshi khou ita weather phalani kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Nda ndi khou muvhusa uri zwa tshimbilisano ubva zwezwo swika namusi vha khou sumbedzisa zwo zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓesa ngauri ndi yone clip ya ita uri a kone u ḓiwana fano kha ḽa Afrika Tshipembe ngauri u bva hangei kha ḽa Lesotho a ri zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓesa u bva hanefhaḽa. And I believe that's one of the reasons why a lot of South Africans got to be introduced to you and also for you to be booked by this big festival. Now let's look at your new music. You do have new music that you just released. Tell us more about it. Yes. Yeah, I get to music ever since then. I have a new song, Ebizwa Fire. It's a subgenre between free strata, which is amapiano, ahlaham free strata Lesotho. Yeah, that's my latest song. And then yeah, Stimela just went multi-platinum. So yeah, that's another milestone again. Uri Stimela yo ya platinum adovha sumbedza uri una muzika muswa une ndi mapiano ane o ṱanganelana na muzika wa Lesotho khathihi na wa fano kha ḽa Afrika Tshipembe. Now what can we expect from your performance on the 28th? Fireworks, I guess, you know what I mean. Ke thabile haholo re ke nna tlisa vibe ya Sesotho mo Sun City. So yeah, dial kapo dia wela. So Ziakhalamo. O tla ka Kubo? Ha ke na chance ngwane so ke tla be ke representa Sesotho. Tla be re le Kubo mara rona re kenya fashion. Yeah. Mara wa tseba hore Kubo yona ebile e lokile hobane hana je ke June, so it's the right outfit. Yeah, most definitely. But wa utlwisisa na o ha ba Sotho ba apara dikobo. Yeah, ke a utlwisisa hana je and ke re ke dithabeng man. Hey wa ba te hle ke tlo ya ka Kubo ya ka felletseng. Zwe ba komba zone mtshini zwa Phalaphala FM ndi sumbedza zori zwine ra nga lavhelela zwone ndi mulilo kha performance yawe nga ḽa vhu-fumbili malo Ziakhalamo Sun City. A sumbedza zori ḓo vha khou ḓisa mulilo muhulusa nga maanḓa. Ri ḓo ṱo ambara na nguvho yawe ya Basotho ngauri hu ḓo vha tshi khou rothola nga hetshiḽa tshifhinga. Now let's look at bookings. How do they get hold of you if they want to book you? How can social media ka ke Ntate Stana, so yeah, my booking details di teng kaofela mo la o ka inbox on all my on the social media platform. Hona le di step tse leng hore o tla thola molaetsa o jwetsa gore now if you want this and that and that and that, yeah, the instruction di teng kaofela. O ka ntshwara Twitter kapo Facebook, Instagram le TikTok. Yeah, you get the instruction if you inbox me. Zwino uri a tshi bukiwa u wanala kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vhathu vhane phala vha ṱoḓa Ntate Stana vha ḓo kona u wana uri vha mu bukisani zwithu zwa tshimbila nga nḓilaḓe. Thank you so much for coming. You're going to close off the show with your fire performance. So thank you so much for coming through today. Ke leboha haholo because bile le pina ke performing bit of fire, so yeah, no pun intended. Ke leboha haholo fela. Ndikezo mtshini zwa Phalaphala FM ndi khou livha nga maanḓa vhone vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo yo tshimbila nga u tou rali ro lambedziwa nga vha Top T. Nṋe ndi tshi tou sudzuliwa hafha fhedzi u khou takutshedza Ntate Stana u bva hafho re mafhungoni a wara ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ine vha khou ḓiselwa nga huli ya Ria Dzedzo. For Khamis Pina Mveledzi Tina Chitha Gong kha madekwana vhuḓi
sure tangizibia vele lamakhazi norichintsha magiya seyipapisani lena kuyadisiya letse ke diphakamisitse dinyaka ondia kade mama mia ha ke kena ba ntita jaaka ngwana Maria give that man some beer hona repo e safe le ka vale sa kia utlwa love drama ikika ya toxic beer lo le ba ithika pasopo ska chisa speaker vese ka re chepisi ka hlondi ya sticker thata lo feta smart kicker ha ke fitla ditile hona dia riga le thermometer re ke asika ka re ka thabo da computer ke kika ha ke sa tropa makwete ke diela mafika yo coach ya fitla ke le benche ya mpika shape head trick hang fela kfihla le banyana ba Pitori ba re msotho a fisa fire yeah chase out fire yeah chase out Dumela mana beso ke tshepe ntho thata ntho bo imanta testana mona all the way from Lesotho Maseru Thabenza Moshweshwe bona ka di 28 tsa June ziyakhala mo Sun City house na ticket ya rosiwa sala wena Dumelanga le bitso ke Thabe ke tswa setirikeng se le bitso le Fane ke kgethilwe ke tsaeso tsa Lesotho ha ke a kena ka kgekgethane mo tsaeso tsa ntlholwetsane ditse ke le qale ka lefafatsane ke ntja thata ke nkane ke baba sesole ke dula ke tla ka plane too cool ba qhokwane too fly ka re sefofane ke thata ba ketane le ntshogele ke starta ka modidietsane too ambitious greater wave ha ke disa le vector no one is safe Big Zulu got top and this ya ba ke chamo lwana ka di khotsa stave motho o di sa o tsepisa di face tse ba ya sala go watch space ha o ga panna ba tla stage ene go go ngwe magare same page too smart I be acting damo and I get choose go chacha ramo ha ke re ba school ba mo bampile le beat ya bubble gum bare kibela osa Whoa, Gibela. Whoa, Gibela. What's up? Samba Gibela. Sasezola. Osa. Oh, Gibela. Gibela. Totata. Pula pa Sun City break high bomba ha ke repa ba re moshosho o tswile wa phoka hot and fly ba shoro mphoka ba khotsa trip ke go ledi wa hoka mamello ke tswala ka tleo vese di ka qala phuteo ha ke phea pina ke nka steta mara ha ke sola di fele di khotsa mopeo tsosi mabone re kene phakati ha o sa tlalo mthakati a di lo metso ke tsa di sakase yeah Manza the trap pasivina zagas. Bona another one got a DJ Khaled. I get up a flow yet a toilet. I get Santa di Pina second top of my wet and I get out of it out to the to wallet. I got the link main target. I'm patting out Hora Magette. I get up a bit of a baguette and a vampata recipe. I got a chicken nugget. Osa.
closer. Ziyakhala mo. Sehlezi sitimela sehambile. We have a sold out show on the 28th. Tip.